Sadawe ni nyendo basuba direct Chauvin gu kyodun timshir tsoksar Minneapolis nyendo be zonzi Medaria Arandodo yi Chauvin ki George Floyd ki jingbar pimutsu dan thi nyendo dezen ki siju da gagi yoriji jodun. There's an initial Thongmar ka makashi ki ringla kongtangzin shikyu tapshi tangkap gyumzen da bacha yu. Wenga thi jela donglen chege meba tha Floyd gugyo tangi meba sebo chaba konsa la khabu loba lakpa ni lakcha yabe kabla tangzin chedang tha namba khangi chane nganzu jongda teba tar cha mela nganzu siju nalayan thedar meba masu nganzu kunju da rindan da tungu meji judu. Derek Chauvin ki George Floyd ki jingbar kama gulha bimu zube genki miseba rejebe gyunzu pobar timshe cheshin yu. Zadawe ni mimala tube sherban henzo ki jingbane sinde tangzin chedang ki chodula nye yu. Minneapolis nyendo be zonzi Medaria Arandondo yi be conscious neck restraint by policy. Siju na sam shindu jingbane simbe kabla shu yangjin ni gyapcho wenga demdo ang chubdun batha Floyd ki dombe namgyu ni durkap nambada soda khangi chane shu yangwane dingwa par peju tangba zawane namba thome chu yu. Mengi chele basu Floyd menkhan du jowe kabla kongi ningi lega chesam sha char yo ba ju yu. Sadawe ni sheban henzo la nido nishulu dawa nga be che nyushu tsenga ni mengang gi zara tsembar dado chege memba yi George Floyd cholu madam be genki deron chinre chi jeba tha timdu chege Jerry Blackwell ki was your leading theory then for member Karanki deshe gyapdan te George Floyd yi ningza ga be gen retham che tiwatan be lenla. That was one of the more likely possibilities. Hennepin Zonki menchu tene khanki member Bradford Langenfield ki tenda cha yu sibare kap thidu ngarala nezu sheba kha shisha be kap yong siba shenle lhaba tenda cha yu siba chona chimbu chungji ju yu timdu chigenki member cholon madam be genki mi deron chimbar thanye shen yumin tiwa tambe lenla gyuntu mi mangchewe shebe thanye ni yinke to asphyxia rechi ju yu Asphyxia. Nyendo basurbe timzube Floyd la naza yube thola fentanyl tha methamphetamine sewe simen sebe genki deron chi yuba timto ne zushu yu. Nyendo basuba Derek Chauvin ki timzuba Eric Nelson ki ningza gabe nedan ki thanye deshe kyapkon la hypoxiam tabun la cholun madam be gen mangbu yuba la muthu yu tamchi tiwa tambe kabla asphyxiation. Agreed? Correct. membe deep rechi lengyab yu. Simen peju gukola simen khaji ki tabun la cholu madamba soju yemin tiwa tambe kabla reje lengyabdu. It can. Delor George Floyd deron songwe twengen chungba den miri nabu sola gyabgyo ki ngogul lengu geji rang shinchen chung yobata. Nyendo bar jonda topdan ta samlo tonsho la mangzo trene tiwa leb yobate. Ari lungting khan ki isha sarai nezu dang bate sunomyanzom ki pabgyu ta nyandu shu yu.